chibai ule voin hi october ni so panga sang ni le somni pakhat zirtom ni nia ha kha khopuya inkana chuakin lawa ka office akang chin state ha kha khopuya nimin october ni sompali zan khan military council tele chinland defense force cdf ha kha ten in ka pa anin ka hnuwa chin uc venga lawa ka office lui akan thu the chin news journal chuan atar lang ani sipai motor injui KNDF lamin an boma wangin sipai pathum thi in pali aya tamhliamin mun hnia in kana chuak dimoso township bekalin le wan la thua khua october ni sompali jing lamdaria le achan vevel khan operation nei tum fir fiak sipai ta chu karen ni national defense force 10 bom manginan baya wangin fir fiak sipai pathum thi in pali aya taman hliam thu KNDF 10 thu chu an siama october ni sompali chhun lam khan in kana chuak le a fir fiak sipai 10 mi puite chena inan ka ba ka an hal siat thu ria tani chuti rualin october ni sompali tlalamdar level khan pha sound township namaku khwale pampu kho inkara military council sipai tele KA karen ni army ten in ka pa thile hliam an om thei ve thu KNDF chuan an soya october ni sompali chunhulamdar thum le chan vevel khan loi ko khuwa dimoso township lama kaltum fir fiak military council sipai teng tam tak manga security lan om thu KNDF ten an tar lang tel bokani in kara thlen theya wangin phakan jiawan lunglu khurte kharvek turin KIA ten siatirna an suwa Kachin state phakan township chunga lunglu khur laina ta chu military council sipai ten in kanan ron cho chhuwa thairenga wangin october ni sompanga ma a kharvek turin KIA ten siatirna an suwa duanban khobes IB zani somkwa pasari sipai tele sipai hnuaidin mipui sipai ten dan lawa poisa khon lunglukhur vela thil zuar lut chuak te mana an vuak mai ba ka lunglukhur leina huna bomten kamti tual chung mi tenan soi october ni som pathum po khan sia du job khwale waya zuam kho inkar om jiawan swe motor kong pui chu military council sipai ten dang chatin kong puya kalte an check vek thu ria tani palai khopona rel konga bompuakin fir fiak sipai soman thi Mandalay region Chause district palai khopona rel konga october ni sompali jinglamdar sarivel khan bomapuaka military council sipai atlembera mi som an thi thu tual chung mi tenan soi Mandalay le rengun inkar rel kong palai khuale se kholom inkara rel konga bomchu puaka avoi khat puak chu military council sipai ten endik tuman va thlen hnuwa avoi hnina puak le a sipai an thinual ti ria tani tual chung mi pakhat chuan apuak ri chu ring hle a enge thleng kan thelo tuna kan ria dana chuan bom pahnia puaka apuak nu hnung zawka chuan military council sipai som chuang an thi ti an soyani ti na soi september ni som pakwa po khan Chause township pata khobul Mandalay le rengun inkar le khathon keng rel pakhat chu bomati pu aloni to bok ani rengun region Mandalay region Magwe region Sagaing region Chin state le Kaya state telin rampuma military council te mipuilamin nasatakin an baileta piuso tia pol then khatten PDF te hena ral thuam da inan inpe Magwe region Salin township police station te electricity distribution office le development office ta chu nimin october ni sompali zandar sari khan people's revolution army PRA Magwe 10 M79 grenade launcher manginan baya military council sipai thile hliam anam nual thu melat atan media a tarlan ani Sagaing region Miang township a sipai motor pali injui chu Miang township mi puiwenghum pol le security pol CDSOM te Miang special PDF te nalongla lumai pol te 7 revolution force te PDF talau te mimu electric gorillas pol te PDF yezacho te SGG te chang'u PDF tele mungya PDF pol somtang rual ten munhnia bomin anlo beiti sia tania ama sajok chu jinglamdar kovel khan praima khuale auhne bo kho inkarat lan sipai ui chau motor pahni kan boma anu nung jok chu chonhudar ni vel khan suele o khuale phua so kho inkarat lan sipai motor pahni kan bom lea sipai ui chau somvel an thi ti in pol somtang kopten an soi ani Rangoon region Mayankong township vengana P road le Nagayong phaya kong kila Directorate of Labor Office kota bomapuaka
rengun miao okla pa township miao okla township le not dokong in kalpona leya duty sipai te chu kara tangin an kapa sipai pakhatin hliamna taka tuar ti hriatani Magwe region Magwe khopuya aumita veng temple bula police outpost chu Magwe PRA 10 Jingda Rukvel Khan hand grenade in an baya Kachin State Banmo Township Jinglam Dariat Vel Khan Banmo Nantira traffic point bula bom thokna chi apuak boka Sagai region Ayaro Township Yechin Khuale machi kan kho inkar naungchi engkonga Chonudar Khatvel Khan police motor pani boma beini in police som ayatamin hliaman tuara police tita fertilizer te chu motor pakhatan da khoma anlet le chuta chuan mi pathum chi in an zui ho thei abak chu an thivek tin an soi Manalay region Chowparang Township Miauma Vengthara Military Council te check gate chu chundar som pani le achan ve khan timer boma bayani thu Bitano area PDF 10 thu chu an siam Sagai region Suebu Township Suebu PDF Smart Eagle le Burmese Dragon Force BDF Tangkop 10 October ni som pathum khan Suebu atanga chau miaw lama kaltum sipai motor pakhat chu to ong khua le ong pau kho inkara tlaidar le lemni somli khan bominan baya tanin tai region Tayat Chang Township Topiok Tang area Wingko pho khua October ni som pathum tlai lam khan Military Council sipai tele piuso thi polte mani le mani inkapin pali anthia pani in hliaman tur thu Tayat Chang Base Peacock Operation Team tenan soi Mandalay region Pinulin District Mataya Township Tangkan Kholom Angchian ta khua Military Council report petu nia hriat 92 na chu Nimin Singh Khan ka hlumani ti hriatani Sagai region Mongyua Township private car chuang Military Council sipai ta chu ni zandar kuale mi somni khan PDF South Mongyua Heroes Group le Mongyua Eagle Polthum Tangkop 10 bominan baya motor he chhevek ti hriatani Mandalay region Chause district Mitta Township Kume damdoi inhung chunga inkul Military Council sipai ta chu October ni som pathum zan khan boma bayania Kaya State Dimoso Township Batalin le wanta thua kholama operation nei tum Military Council sipai ta chu Nimin Jing Lamdari le achan vevel khan Kareni National Defence Force KNDF 10 bominan baya sipai pathum thi in pali aya tlem lovin hliaman tur thu KNDF 10 thu chu an siamani Piusothia Pol mi somthum vel tukuli silai nen thilin PDF 10 hena in pe in tanrual pui an intiam thilin khua Military Council sipai te training le ral thuam pek Piusothia Pol mi somthum vel chu an silai te nen mi pui pol laman tantak thu thilin PDF 10 antarlang Magwe region thilin township Piusothia Pol 10 tukuli silai somni panga nena mi pui lamatang to sok turan in pek thu October ni som Jinglam Khan Yo Defence Force YDF thilin chuan Mizima media ahila Zito khua Piusothia Pol member 10 tukuli silai somni pali le thainteng khu atwal cher tukuli pakhat chu anrun kenga chutiang mi puilama tangta Piusothia Pol mi le sa chu mi somthum vel don anni thu hriatani thilin YDF mi pakhat chuan Military Council sipailamin engtin ma anni chu aveng him thei to lo tina ni chu wangin helai mun vela hian sipaiterin tlak ani to lo ti an thathiam ani arin oma chu wangin minron bia minron zom tabokani ti na soi October ni sompo khan thilin police station atanga tukli silai sem chuatur bai ka silai phur Piusothia Pol mi le sa de chu thilin le yimian ni konga thilin YDF 10 lambunin an loka pa tukuli silai somni zet an lo chu sakto bokani thilin YDF jinga hotu pakha chuan an kalna tur kong chu dang chatin kan ka pa anni chuan police lam an hriatir ngal wata mase police tu ma anon thlenglo chu tiang din hmuna police tu ma lo thleng talo chu beltur nei lo le security nei lo tluk din hmuna anom ta ni ti in asoi chuaka chu tiang bokin thilin township chung Piusothia Pol mi le sa ta chu mi puite nen tangrual jok turin thilin YDF 10 kong sang mangin ko ma se chung khopani te chuan an din hmun soi chuan la du lova YDF chakna yo hmuna chuan thuneina la tu Military Council sipai tele mi pui sipai te chu anin kap deuh ranga tun thlengin internet po ti top sakan lani Chin State Falam Township lungpi khua le thlanron khoin kara Military Council sipai tele CNA CDF tangkop ten in kap
Chinstead Falam Township Falam le Hakha inkar kongpuya lungpi khua le thlanron kho inkara Military Council sipaita chu nimin October ni sompali somadar sompakhat vel khan CNA le CDF tangkop ten an kapa darkar chan vevelan inkapa CNA CDF lama tuma thi le hliam anam lo thu le Military Council lama thi le hliam za thiat alani lo thu CNA lama salai that ni le tual chung media ten an soi inka hnuwa Falam base khala ya zani somruk pariat sipai ke matangin laipui voithum anun kapa laipui puak ria wangin Falam khopuya tuma vaivak anom lo thu local news te atanga hria tani firfiak sipai te hian thlanron khua chena in pakua an halsak baka lungpi khua le thlanron kho inkar om realty khua baptist biak inte chen in sompani te an hal thu tual chung mi ten an soi realty khua hi Falam atanga mel riat vela omin khote ania chena in sompani le biak in pakhata oma avain Military Council te hian an hal nimin pia October ni sompathum tlailamdar thum vel khan chena in pariat an hala nimin jinglam khan baptist biak in le chena in lakang lo in panga te chu anon hal le ti in realty khua kauthran upa pakhatin RFA ashil ani sin kain townsipa dalan pali chema sa hluman nia mataya townsipa pakhat ka hlum ani Mandalay region sin kain townsipa October ni sompathum zanlam khan Military Council report pathin dalan tia hriatlar kin tong khomi pali da chu chema sa hlum vek ani thu hria tani tual chumi pakhat chuan Military Council sipaite report an pek thin chu pelo tura hriat tiran nia masen lati chunzom zela wangin tual chung PDF 10 kuta thu atelin an thiante pathum chu mun khata chemin an sa hlum ta ni tina soi chung chema sa hlum mi pali ruang chu Military Council sipaiten azan lala in an ron langal ti hria tani August ni somthum po khan Singkain Township Mongpin khua kanchi le yuabu kho inkara mipui somthum chuang chu PDF tia puin Military Council sipaiten an lo man to a chu tiang bokin Mandalay region Mataya Township a kaungkan kholom aungchen ta khua sipai report pathin nia hriat mi pakhat chu October ni sompali jinglamdar somle achan vevel khan silaya ka hlumania chu tianga silaya ka hlum tak dalan nia hriat chu kumsomlemi unging khain thuna ania bai ka chuan lain anung lama tangin mi pani in zui ru in an ka phlum ta ti hria tani tol chung mi pakhat chuan ani chu khua a sipaite report pek thin na thoka administration polami chu ni lo an ka hlum na chu balla huana ni tina soi silai ka hlum tak unging khain thuna chuan a om ding lama hliam pop na in mataya damdoi in thlen puyani hnuwa athi zui ngal ti hria tani Wedlet khua dalan nia hriat nupa ka hluman ni People Defence Force te omna hmun an ko hmu ti in Sangai region Wedlet khua dalan nupa te chu October ni sompali somadar sompakhat vel khan ka hluman ni thu hria tani Wedlet le siaima motor kongpuya utain tana le doyi tani te chu Military Council sipaite report pethin tia puan ni angin tha an tok ti Wedlet founding polin da 74 median shila anni chuan Military Council sipaiten to changchi kholam an lu chhuwa to chuan anni pani hian PDF te an om ti in kongsoi tuan tang thina an pania wangin PDF niarin hlel tam tak in chu suwa samsak an lo tok to a sipai kem commander alo kalapiangin nihliap zar phar zonin an lo hmuak zia bokani tin an tarlang Wedlet Township chunga Military Council sipaite dalante piusothi pol tetelin an vain mi pariat an da thato a Wedlet khua hi Sakai region Suebu district khopakhat ni in khosang sang somsari chuanga inzom khomania Mandalay le Michina rel kongbula a in ngat ani tanin tai khopuya Ministry of Defence Captain Minswe Uakar boma bai ani tanin tai region Miai district tanin tai khopuya Military Ministry of Defence Captain Minswe Uakar chu nimin October ni sompali zan khan boma bai ni in Captain Minswe Uan liamna takatuar ti hria tani bom hi zanda sarile mini somvel khan Ministry of Defence Office kota puaka Captain Minswe Uan liamna taktuarin athi tin an soya liama tuar thu fin fia thaini to ma se athi thu ero an la fin fia thairi lo mumpo hnu atanga reivak lawa Military Council sipaite thleng halin khopui chunga silayan tongpong ka chiamti tual chung mi tenan soi ani Thawe Township Launglong Township le Tayat Sound Township a khwalzin America citizen te
arang thei ang bera Myanmar ram chua san turin US Embassy in a riat tir tanin Tai region Thawe Township Lawnglong Township le Te Chhaung Township a khwalzin America citizen te arang thei ang bera Myanmar ram chua san turin US Embassy in nimin October ni sompali khan riat tirna thu chua siama Military Council 10 tanin Tai region administration ten hena tangin heng township pathum chunga khwalzin rampon mi tetan an sahimna security mo phurna an lak thailo thu October ni som pakhata an pon hnuwa US Embassy chuan nimin khan riatirna thu chu an siamani US Embassy chuan Myanmar ram chunga khwalzin tetan Myanmar ram hi ram buai din hun thalo tak palina hialanga in Myanmar rama tuma khwalzin tolo turle a thai phot chuan arang thei ang bera Myanmar ram chua san vek turin a riat tirani Khayan Township tan Interim People Administration Paul din ani thu NUG in a puang Rangoon region Khayan Township a vengle Kholal Administrator Zongjong anin hu do deu vek to wangin Military Council rorel theina chu atop to a National Unity Government NUG chuan chumikar laka mipui in obna Paul an din thu riatani Khayan Township a Township mipui venghum tu Paul chuan October ni thum khan Administrator Zongjong in hnuk dok vek turin warning a peto a chum hinu chuan Khayan khochunga veng som pathum le thingtlang khosom nga paruka Administrator somruk pakua te chu anin hnuk dok vek bokani tundin hmuna chuan NUG in October ni som pani det mangin khochung upate mipui venghum tu polte Parliament member polte CDM zom sarkar na thok polte activist polte dan le riselna law and health lam polte nen Paul ruk ai o palai te mangin Interim People's Administration Paul chu dinini tak thu riatani Iyawri region township tinin Gorilla Fighter Paul an nei to thu DGWCF in asoi Iyawri region township zongjongin Gorilla Paul an nei thu Delta Gorilla Welfare Collective Force DGWCF Paula thunei tu pakhat Major rankai ku phiuli chuan asoya Township tina intel khom Gorilla Fighter Paul te chu June ni khata tanga October ni som pani thlenga record danin Military Council nena in kai hnoi thila bom somli chuang mangin anlo che chuak to a police pani le sipai ho report pe tu dalan pariat zat chu anlo da tha to bok ani khochunga urban guerrilla operation nei tum then khat thul le omnuala achan chu mi puilam himna ngai to awang ani thu asoitela ani chuan DGWCF Paul chu township tina din ani to a Township tina PDF tenen tang rualin Military Council sipai te chu an beizel dona chumi pia lama tanrual pui pol dangpo an lom nuala kaini pol chu khopui chunga bi pui te tan kan om rengang ma se tundin huna chuan ral thuam lam kan lama mo tla tawangin indona tual zola tak tak chuan kan la chuak lawang ti na soi DGWCF Paul chuan an pol tluk siat thlengin mi pui lama tangin indona an ma chondona chutiang boka dictatorship paithaturin mi pui lampo in mani thaina kong angzela tel thau turin major phiule chuan asom bok ani motor che solwangin Free Burma Ranger member pakhata baural reson tla samtan to ral tlana kempa ele intur an pek zo nuwa kirle Free Burma Ranger karen ni polzinga tlomngai te chonna motor che solin mi pakhat a thi thu riatani chu che solna thita chu nimin lam khan phum felania midang hliam te ro chu damdoi hmanga en kol an ni thu riatania tol chumi pakhat chuan October ni som pakhat khan accident an to ka nimin khan thita chu phum felani motora mi pariat an chuanga resonan pe zo ho lamania midang chuan hliam hran lo tina soi accident a thita komsom thum paruk mi chu u se ye ni in afate pahni kalsana Free Burma Ranger karen ni chuan Dimoso Township chunga in kana wanga tlan siatele tlan suak theilawa dangte chu mun himlama son chuana po an thok thin boka American sipai Special Force Lui David Riu benaka isuai Free Burma Ranger Paul hi kumsang khazakwa somkwa pasari khan dinania Myanmar ram chung mai baka Kazakhstan Iraq le Syria rama humanitarian assistance na thona ko nga te po a in mang thuk le bokani Kalimiawa sipai motor inzui thalatu pahni manan ni Sagaing region Kalimiawa October ni kuwa sipai motor inzui lut lai thala social media thedar tu niapu ku phuta wale kumiat ngingia te chu October ni som pathum chun khan manan ni tual chung mi ming tarlan lo pakha chuan
kangua tanga ronkal sipai motor somli vel truck in khar phui le teng te chu thalak an ni mai ba ka social media post ania wangin thala tu te chu man an ni ti sia ta di tina soi chung thala tu pani te chu kalimyo kongpui thuam junction pinlung venga an chen na ina man an nia tuna kalimyo regional command headquarters lama hruai thu mita mutu tenan soya man an ni chan hi sipai motor inzui thalak le social media post wang ti ni ma se thil dang wang po ani thai tho thu le nem nge thai ale ni lo thu rfa lam chuan an ta langa ku phu tawale ku mian ngingia te pani chu civil mi pa ngai le kong zona po tel ngai lo tual chung mi pui ve hmu tu pol tenen po a in kung kaina nei lo an ni thu kalimyo kong zona lama hroi tu pakhat chuan a soi kalimyo wa february ni khata tanga sipai ten thuna enan lak nuwa tual chung mi zale somni chuang ten man an tok to ani Miss Art 2021 in ti siak na a Myanmar Miss Lin That That Cho atel don kumina Miss Art 2021 in elna a Myanmar ram Lin That That Cho chu ram ai o atel tur thu sia tani Miss Lin That That Cho hian ram chunga Miss Model title loman don thaina Miss Universe Michina 2019 winner Miss Universe Myanmar 2019 fourth runner-up Lomanalak Tobaka World Beauty Queen 2019 a Myanmar ram Iowa lo in contest ve to ani Myanmar ram chuan kumsang ni le sompali atang chau khan Miss Art Myanmar in elna chu bultan ve ani chawa chung in ti siak na a Myanmar Miss chuan am tak tak ta chu e mun khai ai miat che nan khain suwe wa win tin sanda myo cho yu patet metanda kuile amra swen le ten ni thu sia tani ole khati chongkha voina chanchin thar kan ngai thak the chu ni a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye